Hallelujah, praise the Lord. Opungkasang zarawa sangkai tani kokthai naileyana. Sini langmawo, sini nukungo, sini organizationo jot tani slay nangkuk mani tamo abono tui sangkisa silayana. Sang elembag pilawo nailenay Proverbs chapter 3 verse 19 no orjagahai hini sijak tongo. By wisdom that Lord laid the earth foundation, by understanding he set the heaven in place. Sang saimana sukna hani sini kathanga fakaitor, bo o hayung no bini gyan baike, abake bini elem baike bo songsaka hnisaw. Bini elem baike bo o prithibi no sanamka. Tay bini busimung baike bo sukno harok sanam baika, nokha sumirok sanam baika. Hallelujah, bebagna sorgorokno jagawo thik thike tonbaika hnisaw. Abon bagay norok Proverbs chapter 3:19 norok kaham ka poray naidi. By wisdom the Lord laid the earth foundation, by understanding he set the heaven in place. Ngayon jagaw sray ke sijak tongo. Te 21 naikangke nang nugo, by his knowledge the watery depths were divided and the cloud let drop the dew hnisaw. Hallelujah. By knowledge o je simung bai joto samudroni tৈরক divide khlaijak baika bagjak baika hnisaw tei nokasaka o sumui ingmani abo busimung baina abaka simung baina sanamjago tei hawo nokhawo sumui ingai hawo pantei klaimani abo kaitoni knowledge baina eng hnisaw. Hallelujah. Boni bagai sini langmawo one of the most important thing nangkuk mani bebak ni selaipana sini langmawo nangkuk mani abo tango mala kaitoni gyan tei kaitoni knowledge sisang manani nangnai. Bani bagai on knowledge no sing kaitoni wisdom tei kaitoni knowledge no sing kisah zora romoi sing buzilayana elembag ni kok thaitui. Bible tei bu sijak tongo knowledge kri ni bagai ani bororok dong songui tongbai kha hanai elembago sing sijak no. Hosea chapter 4 verse 6 on naikangke nuknai, my people are destroyed for their lack of knowledge. Nai sajak tongo. Kabang man jorao sini nukung tamni bagai bai thang. Kabang man jorao bihik bai busai tonglaimani hamjak lai kaijak lai nalaimani bosor kaisa bosor ko nekeu sarai khonai asai lai kharlai thanglai nukung bai thangmani sing nugo. Tei nukungo misunderstanding ngai kajja kolongko nglai marok sing nugo. Boni bagai abot tamani bagai ong male rang puisa obab ni bagai ya. Chamung nung obab ni bagai ya. Sini nukungo tamu obab male kaitoni gyan orthat kaitoni elem tei bini knowledge sini asago kuri ni bagai se sini langmawo sing tongthok mung nugya sini langmawo well established sing klaiman ya sini nukungo well established sing nugya sini organization sini ministry kaitoni gyan kaitoni knowledge bai snamjak yani bagai joto ani bororok dong songui thangbai kha sing elembago Hosea chapter 4 verse 6 sing nugo. Hallelujah. Boni bagai sing belai khena kaitoni gyan tei kaitoni knowledge sini bakhawo sing asogrunani nango. Hallelujah. Ka kaitoni gyan le sing bahke malai nai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitoni gyan sini langmo sok phainani ke peila kaitono sikirinani nangrana hini shaw. Proverbs chapter 9 verse 10 no hini saka, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Praise the Lord. Kaitono kirimani abosi sini langmawo peila gyan hapai mani abaka cheng mani sopai hini shaw. Kaitono kirinai rong ni aro kaitono gyan hapai. Hallelujah. And the knowledge of the Holy One is understanding. A Holy One sabo ka sobrai Jisu Kristo no Simon mani bising tuise. Sobai Jisu Kristo ni kathar tong mono Simon mung ni bising tuise. Nini langmawo knowledge pai sopai nai hisaw. Ga wisdom abon nini nukung nini langmani foundation nai. Te knowledge abon nini nukung no rock haklai nai. Nini ministry no rock haklai nai, nini organization no rock haklai, nini family no rock haklai nai. Nini langma no rock haklai nai. Hallelujah. Praise the Lord. That is what belai khena abo sini langma nangkuk mani. Tamung no nang nai khan khenuk nai Colossae chapter 2 ni 3 roga nai khan khenuk nai, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge boro jaga ti hajak tong. Wisdom simung bai ebaka kaitoni elem bai kaitoni knowledge
abo subrai Jisu Christ ni bisingo si tisaja. Praise the Lord. Te Korinto bun nai kangken sing nuknai. Christ is the wisdom of God. Christus is ini simong. Christus is ini gyan ni alam bago sajak tong. Boni bagai subrai Jisu Christ no sing sini bekau mana ni belai kene naga. Abono tui sing Jisu no tui sing Simon nani nagnai. You have to know, or we have to know the Lord Jesus Christ deeply. Hallelujah. Praise the Lord, to gain the wisdom of God. Hallelujah. Abon bagay sing no sakable. James chapter sijak sing no blay. James so hai ni sijak tung James ni 1:5 sijak tungo. If any of you lack of wisdom, he should ask to God, who gives generously to all without finding fault. It will be given to him. Ni sijak tungo. Kebo jodi gyano obab ngi tongkang ki. Kaito ni thaniwo gyan ni bagay shandi bosi byawag ni bakawo ni langmawo gyan supongiro nai ni saw. Hallelujah. Tamung no wisdom man kangke nini aro bewak sok paika. Nini aro kaito ni gyan sok paika kangke. Kaito ni gyan sok paika nini aro ayog log mang sok paine. Kaito ni gyan nini aro sok paika kangke sonman te don sampod bu sok paine rangri bu sok paine nai sing Bible cheri nai kangke sing nugo. Hallelujah. Praise the Lord. Boni bagay, how much better to get wisdom than gold and to choose understanding rather than silver. Proverbs chapter purungmung busa sullo ni sullo wonai kangke nugnai. Arjaga sijak tong rangsak ni slai busuk se kaitini gyan naman ke hamkok. Hallelujah. Rok phai ni slai kaitini busi mung naman kangke busuk se hamkok ni saw. How much better to get wisdom than gold. How much better to get understanding rather than silver. Hallelujah. Rok phai ni selai busi mong man mani bosi hamkogo. Rangsak ni selai kaito ni gyan man mani si hamkogo. Hisaw. Praise the Lord. It is true. Abo kubo kubo ino kaito ni gyan na sini lang mawon langga. Hallelujah. Karan kaito ni gyan si sino songsanay. Te kaito ni simong knowledge bosi sino protection dranay. Sini langma, sini nukong, te sini organization no, sini somas no, kaito ni gyan basi sing rok kang nai. Hallelujah. Praise the Lord. Aboni bagay sabo le kaito ni gyan gain klaiman ka. Sabo kaito ni gyan namanay asirbat kaplang engka. Nisang wansok na thangkang ke Proverbs Solomon hani koroksa raja. David raja ni busala Solomon. David raja ni busala Solomon. Salsa David raja thui paimani pore. Solomon jefro imango jefro bohoro horsao thui tongka apro imango kes kaitor Solomon by nukjak phaika. Solomon by nukjagai kaitor Solomon no hai hnai saka. O Solomon nang tamo ani thani on nai sandi. Hallelujah. Solomon apro hai hnai respond khlaika hai hnai saka. O kaitor ang nini arone gyan sinango. Ani babu David raja je bo samung khlainlang mani no samung khlaibainani bagai ang ani Israel do farno rule khlainani bagai bororono naikani khlaina bororono rule khlainani bagai apakai to nini arone gyan sikai to nangano rodi ni sanka. Hallelujah. Abo bor jaga nang nukhe Bible bo jaga sijak to hongke 2 Chronicle chapter 1 ni 2 Chronicle chapter 1 ni sadrogo naikhanke nuknai. Ara jaga no kaitor Solomon by nukjak mani जों मानो गांके बो Solomon kaitor ni thani gyan sanmani bagai kaitor asukhe khusing jakha Solomon ni thani wo kaitor phai nukjak phaiei kaitor phaimani belai khe kaitor Solomon by malayei Solomon sanmani no asukhe David kaitor asukhe khusing jakha wisdom no san kangke nang ang bahaina khusing jangnai sini kaitor nang kaham kereng tongnani bagai kaitor ni thaniwo rang sangra yawoi kaitor ni thaniwo nang gyan san kangke kaitor nonotoi khusing jaknai kaitor ni gyan Solomon sanmani bagai Solomon no kaitor hai hni saka nang sania kho abo hai manai kaham angno ek khlai ro sinai hni mar saka hai hni saka angno ayu kolok khe butong ro sinai angno don sampod rang puisa bu ro sinai te sonman bunono langmo supangui ro sinai hni saka. Hallelujah. Aboni bagai kaitor
jara kaitor jara gyan sannai rok no ke asuk kheno bo khushi jago hallelujah kabang ma borok nukhungo tamo nang ke rang nango nukhungo tamo nang ke bihi kaham nango nukhungo tamo nang sala kaham nango hallelujah nukhungo tamo nang sini lekha kereng nani nango hallelujah bebak no kaham no haipana jot tani slai kaham kok supreme eba ke jot tani slai nangkuk mani principal thing abong kha sini langma wo kaitani gya wisdom is principal thing nisa wisdom is supreme jot tani slai bororni langma wo nangkuk mani nukhungo nangkuk mani rangni slai don sampod ni slai jot tani slai nangkuk mani tamo mala kaitani gyan sini bakhabisingo sangman mani hallelujah praise the lord kau kaitani gyan boroman nai ke sobra jisu kristo ni ara simisi divine wisdom kaitani arni gyan tongo o sangsani gyan ya ni saw karon sangsani gyan hangke abo sangno ligi lagai si phanang nai kaitani gyan kha kusuk sakani gyan phaimani kha james chapter ni 3 ni 17 rogo nai khangke nuknai but the wisdom that comes from heaven is first of all pure then peace loving considerate submissive full of mercy and good fruit ni saw kaitani arni gyan phaimani khe pure belai kaham peace loving khaksangma considerate submissive sagya phalaima full of mercy and good fruit bothai kaham hallelujah kau kaham hallelujah awase kaitani arni wisdom ni singna saw boni bagene sing kaitani arni wisdom sini langma sokpake kaitani wisdom sini ar sokpake ayog blok sinai kaitani arni wisdom sokpake ke rang puisa don sampot te sonman bu sokpainai kabangma borok pus position rekthar hallelujah yaba kaitani wisdom no sisang puila manani nangranai hallelujah abono sisang sina nangnai praise the lord tamon hike jang saimana wisdom has two hands gyan ni duita yak tong hni hanjago gyan no man khangke yagra yak bai debra yak gyan ni tong yagra yago hangkha ayuk sak sori kaham tong ayuk logui tongnani gyan ni yagra yago ayuk bai sak sori kaham tong gyan ni debra yago tamu tong hangke wealth and honor hisau ganang rang puisa riches and honor tongo ganang tei rang puisa khai tongnani tei sonman ni aro sokpene hisau abon bai puila mongsa san khangke no mongtham mongbroi ni aro phai ha phainai jat abo tamo kangke gyan no san kangke ni ayuk log mong sokpene gyan no san kangke tam sokpene ni aro wealth ganang rang puisa tei sonman sokpene hallelujah kiaba gyan sini aro sokpene ni puila tamong na nangnai o gyan no kabak nani o gyan no man nani kangke nang kaitono kiri wisole na nangnai abosi gyan man mani yapha kaitono borom khlainani nangnai praise the lord hallelujah abutirok belai khesini langmao nangkukmani boni bagaina ang norokno belai nangkukmani kokte kaisa ang share khlainani mosogo samai kata lo Paul bo bini chasni bororokni bagai suri mani Paul actually bo bini Ephesians motharokni bagai rang puisa kubang ngai tongwailang sithung jaga jumi erei unnoting tongwailang sithung okok bo puilao bini motharoni bagai suri sania bo bini mothani bagai bini church ni members oni bai tamu suri san male Ephesians chapter 1 ni 17 rogo hai nei sijak tongo I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ the glorious Father may give you the spirit of wisdom and revelation and understanding hallelujah Paul Ephesians ni motharoni bagai bo suri sanmani bo tam hni suri rang puja bangthung borok ayuk lawi ganang sawi tongmailang sithung hni bo puila suri bo sanmani yaphang bomo hangke boroni aro pholani gyan bai pholani simung pholani nokmung sokhailang sithung hni si suri karon pholani gyan boroni aro pholani gyan hapkha hangke no tam sokhainai ayuk log mung bo sokhaisnai rang puisa samung nungmung tei sonman kaitani busaroni aro sokhaisinai hallelujah bani bagai sini langwa tamona puila ngake kaitani gyan bai kato kaitani busimung krini bagai nukhongo walai lai sokhai nukhongo tangi hamya saya engpro simi ban kaitano sini kabang mo borogo bahai aprosi hamya saya engpro si bahakeng kha nei sing hanlai rangpuisa crisis sang pros bahake crisis sang kha nei sing hanlai hallelujah one of the most important thing wisdom si singna ashirbat establish khlainai nukhung songsanai
tei bosi mung bai si sung nukung rok khangnai hallelujah boni bagi jotoni slai nangkung mani bihik borsai borsa kaitani thani yasko sungoi kaitani gyan no si sung sanani nangnai bihik bosani rang puisa nangai tongmani kansum nangai tongmani samung nomung nangai tongmani manai khunai kaham nangai tongmani joto education shikha nangai tongmani peilao sung tamono sanana nai ka kaitano kiriwi kaitani wisdom no si sung sanani nangnai james srai ka saireka james ekni paso je boro wisdom kriro gyan bangya hnoi tongkangki kaitani thani gyan sandi boro naro gyan kaitor hai no si loklai rnai hnoi sajak tongo praise the lord aboni bagai sini nukhungo sini langmawo sing gyan sini langmawo tongkangke simung sini langmawo tongkangke hamya saya kajya kolongko walai muni sing onek hasalo tongoi mannai onek yakka gei tongoi mannai aboni bagai ne kaitani gyan nang sandi kabangma borok nukhungo bosara uskolo thangka bopha hamjangnai office thangka hangke bosai office thangka hangke bihig rok nawo tongna klaike bihig rok tam khlaina nangke bosani bagi surna nanai kaitoni gyan sepungiro de hinang surna nanai hallelujah haing yawi baksa chuak guri nongo tas guri thang boi fansi tabak do tas rok baksa thangnai tongsiu mobile game nangoi sapong tongnai tongsiu hallelujah mobile game nai sapong whatsapp facebook thangai nai nini kuno benefit phaigala hallelujah haing yawi kaitoni thano yasko songosi suri tongdi kaitoni gyan baisi nang unnoting nai kaitoni gyan baisi nang rang puisa khanai kaitoni gyan baisi ni nar sonman sokhoinai kaitoni gyan baisi nini langmawo ashirwad sokhoinai hini sau kaitoni knowledge baisi nini langma nini nokhong nini organization well established nai protection nai hini sino sau hallelujah boni bagai it is very important for us to pray for our church members ini joto church members roni bagai busang surena nangu kaitoni gyan kaitoni simong kaitoni revelation knowledge joto church ni members roni nokhongo sokthung busabuti roni nokhongo sokthung all genesis sang surina ni nangnai hallelujah praise the lord boni bagai sing nangkuk mani kok thai sini langmawo bobo sing sanai nang nangkangke kaitani wisdom kaitani gyan si sang sanani nangnai hallelujah praise the lord kau phungko sang jaro kaitani gyan sang refresh klailene kaitani gyan no sang one sok laine kaitani gyan sini langma sokpai kangke bebak si sokpai ka praise the lord don't forget wisdom ni gyan ni duita yak tongo baisangke long life tei baisang kangke wealth riches and honor hallelujah kaitani yagra bukhak gyan ni yagra bukhak hangkangke ayok logoi tongnani gyan ni debra bukhak go hangkangke rang puisa don sampot tei sonman nini aro sokpainai hini sau boni bagai rang puisa no nukhungo tong sokpaisithung hi sanmani kaham no haipana gyan a rang puisa ni yaphang bothoma buma hangka kaitani gyan abosi sini langwa sing sokpainai a gyan no sini langwa puila sokpairana nangranai hallelujah praise the lord boni bagang tini asuk kabang saya kaito ni gyan no nang mandi nini nukhung khaksangdi nini organization no well establishing di karon gyan kri hingangke my people are destroyed for their lack of knowledge hallelujah tini church so sini family wo sini saglang ma wo sang belai khaksangai naito thauke well establishing nani bagai kaito ni gyan si kaito ni simong kaito ni lm sini langma wo sang nang hallelujah boni bagang prayer khlainai angbu Paul prayer khlaimani haikhen prayer khlainai joto sini dofani borok hallelujah tisini organization church ni members rok tisini nukhungo tongnai joto buma busa bufa tongnai rok ni sakao kaitoni ashirwad sokpaitheng khaksama sokpaitheng busimang sokpaitheng ani ang prayer khlainai praise the lord hallelujah praise the lord boni bagang prayer khlainai ro ang baksa prayer ang baksa ani surimao khobjakdi ang prayer khlainin ro kaham krang tonani bagai nini nukhungo kajya kolangko kri na tei noni nukhungo obab ngya na tei nini nukhungo kaham khe songsajak na tei bihik busa hamjak laimung bai kaplang khlainai kaham khe nini nukhung gothon khlaijak thung hnai sang prayer khlainai hallelujah aban bagai nukhung gothon nani bagai nukhung songsajak nani bagai tamonang ka kaitoni gyan no sung sanlainai kaitor sono sirnai bor jaga feri tongkha kaitor sono sirirnai bahake tongke sung nukhung hamsanai kaitor sono glang ke bukhaw phiawirnai bahake nang
nini nukhungo santi ngai tongnai hallelujah boni bai kaitoni gyan kaitono kirimani bai ke kaitoni gyan no sung sanlayana. Praise the Lord. Christ is the wisdom of God. And the wisdom of God is pure, peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit. Hallelujah. Kaitani kaksangma tongthokma hamjakma, they sak nanglaima, sak boglaima, kaitani bebag buthai kaham kaham manai asirbat. Nini nukhongo, ani nukhongo, sini joto motharogo, organization rogo, kaitani knowledge by sangsajak si thang hanay prayer klainai. Hallelujah. Surinai. Prabhu Jisu no belaiken hambaya phungko sang jarawo Lord Jesus Christ tini o short video no nairani rokni nukhungo boroni sakmango boroni organization so nang rakha khlaidi nini gyan nini knowledge baike protection preservation nang reitongdi Lord nin thani yafarafa nukhungo bihik busai busi laimung baike busabutui busi laimung baike khoroksatei khoroksa hamjak laimung baike kathar kheno no kiriwi tong halok kaham tong na bagai ning chuba de apa. Prabhu Jisu nangsono saireka rang puijani selai don samponi selai kamsomni selai jottoni sai sini langmon nangkukmani le nini gyan sini sau nini gyan no mankheno sing ayu bulok sinai nini gyan no mankheno sing rang puisa bu khanai don sampot bung sinai tei borom busang man sinai. Boni bagai o je hamarni buthai o hamarni bothoma kaito nini gyan no ang mankha ane ang poito khlaye tei jara kaitoni gyan sogyakho omohai nukhungo bu kaitor ang bai baksa suri tonai sakono ashirbat khlaidi nukhungo khaksang maroi tongni tongthok maroi tongni hamyasa yakni katoroi tongni Lord nin thani yafar Lord Jesus Christ. Oh hallelujah. Wisdom is precious thing ni nung saka apa kaito rangsak rup phai ni slai phana se kaitoni nini aruni gyan bai nini aruni busi mung le kaham kok ni sau tamung no rangsak rup phai ni slai si kaham kok ngui tong khangke busuk se nini gyan no man mani nang apa. Oh Prabhu Jisu nin thani yafero o gyan apa kaito nini busabutirani saka o sok sithang nukung rok khang sithang songsajak sithang hamjak laimang khaksang laimang kathar kabui sok phailang sithang apa kaito. Thank you Father God for this wonderful time hearing my prayer. Sobra Jisu ni mangbai apa kaito no hambai rai suriu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tei norok tei ba kaito ni ko kaham ka saimana musung khangke বিশ্রামগঞ্জ তৈসাংমা কামি থারা অঙ্কলগ সারা 10টা সময় সালব্রুম ব্রুম প্রত্যেক উইকগন সানদেও সারা 10টাও जों ওয়ার্শিপ খালাयो তে কাইতনি কক जों খানাलायो आजराव सारा 10टाও सानदेव फाइ मानजाक फाइदि काइतनि কক तैबो खाना फाइ आशीर्वाद ना फाइदि ते आं बाय जो खाना खाइने इंगांके नों कल खालायमानो 8787355477 एबा के ते कैसा नम्बर 9862941479 o jaga bunang call khlaimano tei prayer request rok rohona mujung khangkebo nangani WhatsApp number rohori mano. Hallelujah. Tei tapokdi o video nang ashirwad man mahaino boinabo manrodi share khlaimani bisingtei like khlaimani bisingtei comments khlaimani bisingtei subscribe bunarok khlaidi. Hallelujah. Amo haike kaitoni ashirwad na sung spread khlaini jotto jagao kaitoni hamari jara nukhungo gyan obab nai roni sakao nukhungo kajya kolom ko ngui tongmani jagao samadhan khlaini o kaitoni gyan simisi. Hallelujah. Praise the Lord. Boni bagai narok ashirwad kuplang tongdi tei video no daily basis ang share khlaini narok abo bai kerengi o video o je share khlaimani bai narok sob somai kerengi tongdi. Hambai boni bagai jottono Jisu ni mangbai naron sakao hamari kebulang situ. Amen. Praise the Lord.